Kuble yapi baro sajisin shakane ka video translation. Kane kadai kalanong kabashipo jongka beginners level 2 numbers and counting English to Hindi and Khasi translation. Menta hakane kalanong ngenang yaki number nado kandai pawe hado chispa agaktin English hagaktin Hindi pad hagaktin Khasi. Ka video kanlong kabanira bahayapi banang pansngathu bad bantip yaki number nado kandai pawe hado chispa hagaktin English hagaktin Hindi bad hagaktin Khasi. Takadaw sngaw bahaya pe nado basdang hado bukut kanika video kanang bapin sngathu bah. In English 91. In Hindi ek yan ve. Snabha haka Hindi ek yan ve. In Khasi khandai pheu ve. Kan mau bahai kane haka English 91. Kabomud haka Hindi 91. Haka Khasi pat kamud khandai pheu ve. In English 92. In Hindi ban ve. Snabha haka Hindi ban ve. In Khasi khandai pheu ar. 92 kamut ban ve haka Hindi haka Khasi pat kamut khandai pheu ar. In English 93. In Hindi tir yan ve. Snabha haka Hindi tir yan ve. In Khasi khandai pheu lai. 93 kamut tir yan ve haka Hindi haka Khasi pat kamut khandai pheu lai. In English 94. In Hindi cho yan ve. Snabha haka Hindi cho yan ve. In Khasi khandai pheu sao. Kunma bahai kane haka English 94. Kabamud haka Hindi cho yan ve. Haka Khasi pat kamut khandai pheu sao. In English 95. In Hindi pach yan ve. Snabha haka Hindi pach yan ve. In Khasi khandai pheu san. Kanma bahai kane haka English 95. Kabumud haka Hindi pach yan ve. Haka Khasi pat kamut khandai pheu san. In English 96. In Hindi chi yan ve. Snabha haka Hindi chi yan ve. In Khasi khandai pheu hendriu. Kanma bahai kane haka English 96. Kabumud haka Hindi chi yan ve. Haka Khasi pat kamut khandai pheu hendriu. In English 97. In Hindi satta yan ve. Snabha haka Hindi satta yan ve. In Khasi khandai pheu hnyo. Kanma bahai kane haka English 97. Kabumud haka Hindi satyan ve. Haka Khasi pat kamut khandai pheu hnyo. In English 98. In Hindi atha yan ve. Snabha haka Hindi atha yan ve. In Khasi khandai pheu pra. Kanma bahai kane haka English 98. Kabumud haka Hindi athiyan ve. Haka Khasi pat kamut khandai pheu pra. In English 99. In Hindi nin yan ve. Snabhai kane haka Hindi nin yan ve. In Khasi khandai pheu khandai. Kanma bahai kane haka English 99. Kabumud haka Hindi
99 haka khasi pat kamut khandai pheu khandai. In English 100. In Hindi 100. Snga bahai kane haka Hindi 100. In Khasi she spa. Kenma bahai kane haka English 100. Kabomad haka Hindi 100. Haka Khasi pat kamut she spa. Khuble yapi sajisian baro ngakermen skem ba phila nang bat phila sngaw tho kato katne lan ba kaneka lanong kabashipo jongka beginners level 2 numbers and counting English to Hindi and Khasi translation. Shushu sngaw ba pej bat practice na do kalanong kabanangkong hado kalanong kabashipo jongka beginners level 2 numbers and counting English to Hindi and Khasi translation khnang ba phinla batip yaki meaning jongki number hakakitin English hakakitin Hindi but hakakitin Khasi. Tiyak bam tha tang hang ni hi. So stay safe and keep on learning.